Sociedade civil sira husu governo atau fosansang rigroso basi dalam sira nabe tong oras ne la ia consciência do meio ambiente li husi TCI no sunurai arbiro. Questão ne hato husi diretor hak Feliciano da Costa ba jornalista hak Narfatin Farol Quintane. Nedehan governo li husi ministério relevante precisa implementa lei nebe bando ema TCI arbiro. Nune sidedang hoto la bele TCI no sunurai arbiro. Itare territorio tomo ne nie destaca na ba. La bele controla den kata teni comunidade sira lori ayat tu me fang di ne me tahan de. Basto, ita precisa re se ema sira ne be maka destrui ya ai hori sira ne precisa tu implementa lei ne be maka komena sira. Basto, hana sa oi hau termina ne. Buat tidak ne ita liga mo sana sa oi ita kuliah kari relação com a economia sul ne. Malu sira dalam rumah hakar katu hetan osalalais. Sira ba desculpa mas sira ba ta ai sira nebe maka dalam rumah bele fo impacto ida be erosão né ya mai be itenia comunidade terceiro agora hari dane ya e depois ida selo tama dalam rumah ulu ita kampanye botida makne otesi ai ida oten que cura filo fala ai reunida ya bela reunida ka bele dane mas bem na realidade ita lá tudo botida né kampanye sira ne hasa kampanye de. Depois ita lá ia supervisão que controla Bahia atitude sirane hal sirane sana. Ida selu utama ka ita dalam rumah ita ini kampanye ne harus a nível nacional de. Tá? Se acontecimento sira bah nessa área rural sana ne kuita rural lima ita lá kampanye tuntora ba. Diretor Nedehan dala barak maluk balon hakarak hetan osang ho di sustenta família. Ta ai ho di fo impacto ba erosão. Ida ne precisa hare ho di controla. Governo li husi Ministério Agricultura, Pecuária, Pesca na Floresta, bandu na comunidade sira TCI no sunurai arbiru iha fohololon. Mai be comunidade sira maklai ha consciência ho di continua halau atividade nebe governo bandu wana. Emerensiana Pinto, STL News.